Ad-ada sumangbay di ribanag no saan mo nga ekspektaren. Akas ti The Cafe. Dito ket bagin niya Charlene Faye Jacinto dito syudad Tilawag. Nang rugilaeng edisang kabasit bayat itia pandemic. Inpadas na laeng tinagbake ken inparaman na retoy karigiti naganak na ken kastamet karigiti ka pamilyana. Ket dita nga naikan ti ideya nga no detoy nga ta ket ilako na. Ni Faye ket may nga estudyante iti Northwestern University. Yam saan nga nagbalin nga laped ken kuana ti pa nagbalin nga estudyante. And at the same time ket may sa asanggo niyang kabataan chairman. So itireto nga bigat, intay man ang wen. No kasano tinagbali na journey niya Faye Jacinto nga nang rugi iti The Cafe. Dito'y laing segment tayo, a negosyo at employo iti Good Morning Philippines, iti raytoy abigat tiya Domingo. So cafe started with the scratch lang po. So cafe is a scratch business lang po. I started during the pandemic, COVID-19. So 14 years old ko po ito. So kasi na nag-start suna po ti awan lang, boring lang. So nga nag-bake na kasi balay ni, and then ti lang ububrain mi kanin mi lang with my family, friends, kasi mo. So kunan ni lolang ko di abroad di Hawaii ma'am. Apay di pa lang ilako ako na ma'am. So 40 pesos lang per tak, di ka mabali mapan di bangko ma'am, tapno mapan ag-withdraw and all. So 40 pesos in cash. So since damit po flour, sugar, oil, so tilang kurang is si vanilla extract. So with that, vanilla extract meron din. So tilang kurang is ni banana. So with that 40 pesos, I bought that for banana. So that's when I released the banana cupcakes. So tinaglakwan mi po is friends, family, posting, Facebook page, kakagay po. Ayaw may ni Facebook page, Facebook posting, di personal account ko. And then, tigimatang po is kabarangaya. Tapos friends. Okay. So, marong nga tawenen, bale, 7 years. 7 years. Yes. And I'm 21 now. Wow. Okay. So, but ada talaga ti knowledge mo iti panag-bake or panagluto? Since when I was grade 10 po kasi agbasa ng ti Mariano Marcos State University, J. Lawag. So, ada gamin po tawag na DJ subject na TLE. So, ada ka sa magbebake kami. So, DJ siguro takala, akin ni family side, father side po ni auntie, kapsat ni papang ko is nagbebake da. So, makikita ko DJ production da, big ovens, big everything you see in every business na baking. So bakery. DJ po, knowledge ko lang is na isursurok so na ijay school ni, ijay MSU, and I'm so thankful for that. So like idi palas ko idi COVID-19 and met nagbalin po met dagijay bake ko. So dagijay banana cupcakes instead of using low ingredients kasi yung mga ginamit namin doon. So, instead of oil, I use butter. Instead of all-purpose flour, I use cake flour. So, like, na-innovate lang po suna into a better use. Na plastar lang po suna joy ingredients ka na usar. Mas na naging high-quality ingredients. Okay. So, from that banana cake, kasanong pinanunod nga, wow, ang expand na to other more pastries. Okay po. So, for that 40 pesos, ingatan ko sunag banana, right? So, hindi makikita ka doon potential buyers ko ti banana cupcake. Maumadamit. So, nga tinubrak manin, nakaornong ako, 40 pesos. Tinubrak manin po. Tubok man ka di, pinaglakok ti banana cupcakes and apin nga tayo ipadas kung nga instead of banana, gumata nga ti carrots. So, adda po na innovate nga carrot cupcake. So, instead of that, nga banana cupcakes lang and carrot cupcakes, di man inubrakon, apin nga ta, nga tat mabalin no, ikak toppings na ka chocolate chip cupcakes, white chocolate cupcakes, peanut nut chocolate chip. So, DJ po, ada ni banana cupcakes, banana chocolate chip cupcakes, banana dulce, banana royal icing, and carrot cupcakes, carrot chocolate chip cupcakes. Tapos, DJ po, na-innovate ko manin into chocolate chip, chocolate cupcakes, vanilla cupcakes, red velvet cupcake.
Since student ka, so kasano i-manage yung time mo? Actually, ma'am, I do 3 roles. I'm a student, and I'm the owner of cafe, and I'm also a SK chairman here in our barangay. So there's 3 roles. So how do I manage them? First, let's say, nag-start na nag-bake tatang aldaw. So after that, ma'am, awang classic, for example. And then, tirabi na kabigatan na da classic. So, itatta hanggang to ng mga parbangon di 2 o'clock to 3 o'clock a.m. Agbe-bake na pa lang. And then, agreeing up to 7 o'clock a.m. kasi 7:30 ti classic. Diretso digos, sukat, awan arte-arte, ag-make up ka jay, tricycle and lugan yan, di jay ma. Kasi tourism na, dapat nakaban ka, naka-formal attire and such. So, after school, kita no the task ko, ESK. So, i-manage ko i-break DJ. And then, right after that, ma'am, awanin task ko. So, diretso na ko iti baking studio. So, after this, no, awan makita no, amok awan ingredients, diretso na ko mapanagdat ang ingredients, then come here in our studio to bake. Karabian na, isagana tayo orders lang. Kabigatan na, nakagdigos and such, prepare for school, and then come back here in the studio to get the orders, and then diretso school. Tapos yan, ag-klase nakbiit bago dispose or i-release. So, dagiti pa sabay orders, kita dakit ting a place. CIHT ang building in NU, and then agkikita kami dyan. I created a GC for us to mas maalalis to yung process ng pinag-dispose, pinag-release the orders. Nung the exam? Exam, ma'am. Yun na talaga exam. Very focused na po akads ko, ma'am. Maybe you guys think nga business lang SQ lang to break, ma'am. Kasi ang kuni expose na pinagbasa ko ng social media. So, I'm very focused on my academic, ma'am. So, aim ko ket ag Latin honors na. Ngayon, since there's an issue with that, so dito lang, hangko maala. Ngayon, all my grades are high, is uno and such, so I'm okay with that naman. Hindi may isang daw, kasanod ka abo. Orders. Ni cookies mi, ma'am, 200 pieces to 300. Yung tata, ma'am, is 200 pieces ti mabake. 200 pieces mabake tata. 200 to 300, ma'am. Kasi 200 resellers. 100 for my one reseller, 100 for the other reseller, 100 in school, and in our booth. We have booth, ma'am. So, we must display some cookies there. So, dito. Ayan na natin booth. Booth po namin, ma'am, is dalawa. Si Incat and MMSU City. Pero si Incat po, ma'am, close po siya ngayon. Kasi wala po yung taga-bantay namin na staff po. So, in MMSU City, ka-SK Council ako na, ma'am. SK Kagawad ko suna. So, licensed teacher suna. And, hanpay nga naka-plaster, hanpay na position as teacher po. But, I offered him a job, which is Aglako Suna J Cafe, and yeah, he's enjoying. All our staffs, ma'am, are enjoying. Actually, kung again, enjoy kayo, met lang, kasano, may stress kayo, bagla ko. Haan, met, enjoy kami, sa dabay mga iba, uy, agbut na mo, naglako na mo, kasi mo. Me as the owner of cafe po kasi, ma'am, hangko nga pressure rin suda, siguro no ado lang orders. Kasi, ma'am, for me, I'm building organization, ma'am. I'm building my cafe into a positive one. Nakakoya ti ma-stress ka lang rin agaramit ti ado nga orders. And may hakamit ka di may stress nga ma-stress, ma'am, kasi lang mayat di pa naka-stress mi kasi enjoy kami at the same time. Actually, ma'am, diyan mo noon ti plano. Basta surotek lang dito pathway nga mayat ti pagbalinan ti biyag ko. Siguro ni tourism student ko, ma'am. Of course, malpas na ko as tourism student and I ambition to be an FA. So, kas lang ipadas ko, ma'am, nga agbalin lahat ng FA. Kasi siguro na mayat tumet ni kapiyen, adan tumet manager nan for hopefully danto taga process to amin and ma'am, adan to taga-operate ti amin and hopefully adan to pelang ni cafe after me being finished in
in school. Due to cafe sale, no, I can see nga agbalin DJ. I'm very passionate, I'm very determined person, man. So I think agbalin DJ. Ngayon naman man agbalin, I'm happy with this humble place of mine, or humble place of cafe. I'm okay naman. Kasi nag-start kam lang met lang again, enjoy ag-bake. Kami met na expect nga dumakdakkel ni cafe. So kasi happy na ako, no? Contented na ako. Siguro contented in a way nga okay naman yung sales. I'm okay with that. Ngayon no, adan to pay chance na expand kami. I'm more okay with that. Ano ang biggest challenge kanya during day pa ng ruging, itileton? Amin-aminin, nagitay pa nagpapatiwag. Biggest challenge po siguro, ma'am, is may mesak lang ag-bake Hindi awang pa staffs ko and all. High school na ag-bake na ako, more orders, cafe orders, and supply kami cafes. Siguro the big challenge for me, ma'am, is late night baking. Awan ko lang turog ko. Basic challenge lang. Basic challenge lang. Kasi in cafe, I'm really enjoying what I do, ma'am. So like, han ko makita there's a challenge, ma'am, but the challenge for that is it's just a basic for me to handle. Imbag the very supportive the parents mo. Di mi talaga mo agbalin niya kasi ni cafe, ma'am. So, nagtuloy-tuloy lang ako. Okay naman. Ni uncle ko, ni my tito Papa Marlon. So, na po magito na ganyan mi J booth. Ni Mama, so na agi-dispatch the orders. So, very supportive ba talaga? Papa Marlon, ma'am, ada pa sa buy orders ti MMSU mo pa na rapid jay, and then right after that may nakamtuman ito lagi ti studio and such kasi po. So cafe, why cafe? Why cafe? So my name is Charlene Feacinto, ma'am. So I got cafe, the business name cafe into my second name. So Faye, cafe. You know the cafe, the physical store. So instead of using CAFE na cafe lang, cafe cakes and cupcakes treats, I use my name instead of that. So cafe. Sales for cafe, ma'am, sa booth po namin is 15 to 20,000 in a day. So like data po, ma'am. No once nga, for example, 7.5 dapat ma-range DJ staff ko data. So no once nga 7.5 tinaglakuan na, ma'am, is dapat timet bonus ko kanya na 500 agad ti sweldo na, ma'am. So in that 15,000 worth of sales, 15 to 20,000 worth of sales, I give back to our Kailians, which is I'll be giving free pastries, dagday merienda nga pastries mi po. Itad mi po ti tricycle drivers, dagday construction workers, dagday galdalos ita Lawag City and such. So in cafe po, ma'am, we're not just building so many pastries, but we're also building memories that our Kailians will always remember. Ada po pag-giveaways mi nga 5,000 cupcakes to every day 400 cupcakes mapamibun-bunong po dagiti police, traffic enforcers, ibun-bunongan mi po so that food nga pastries. Frontliners. Yes, frontliners. Binun-bununan po namin. And then in cafe, tay sales po namin, hang po ngayon gatang once po. Yung gatang ko tinid para business. So dagiti nag-sale lang po, ma'am, iso dagitoy tatan. So dagitoy makikita yung tatan. Ref, chiller. Actually, I don't have those nung early years. The steamer that I use right now, it's 6 years already. 7 years already. So that steamer is from my grandma in Hawaii. So ginatangan na amin. Iso na lahat may sa rason na apay na boti cafe. Wow. So, di kita nga kahit mga pagyamanan yan. Since, di kita nagbalin nga support system mo. Yes. The first nga pag-thank you akit, dagitay Kailians, dagitay si Lawag or other province, dagitay tao nga ng gatang ti product mi nga cafe, dagitay products mi ti cafe, isut mo na nga pag-thank you kasi awan cafe, no awan kay po. So, it all started from you guys, from buying our products to
recommending her products. I'm so thankful for that. Of course, my family and my boyfriend. Actually, he's the one to put he's the one of the reasons he pushed me na to start a booth, a pop-up booth. So mabuti nga kini baka mga awan umay aggatang hen ko na Yung estudyante man. estudyante ko so. Adanet ko nagnegosyo. So nung awan kumatang hen ko na kinana. Ika na kayang dita. So tikadwa talaga duduwa kan pela ko. Diyan ka, nakalugad kami, nakapark dati tayo lugar, dati tables me. 30 minutes! May busen. 5,000 sales. Wow. Nagigtot kami. So, di ngayon, natuloy-tuloy yung cafe, booth pop-ups. Wow. And then, nakagat ni 5,000, himata ka man the umbrella. The umbrella turns into tent. The table, the kios nga basit, turns into a bigger one. Scratch man yun. Yeah. Even di padang students tapno no masuportaran na matiti kayat da ken no ana iti agbaling nga ano pa ako. Siguro the advice ko ma'am is dapat ket na fix up pakinahin da. Risk taker da dapat ma'am. Kasi dagiti bobraek ti cafe ma'am. Nung maka-sales kami, i-risk ko sulat ingredients. Kanya kay mapaay na kaalaawan man sale karon may mayat na pagpuligo sa ma'am. So, dagiti padak nga estudyante po dita, nga kaya ag negosyo, rugyanan yun po. Kasi iso ti pagmayatan nan, ag negosyo tatan. Iso pinakamayat nga Brian tatan ag negosyo ko mo. Siguro, ti panunutin daw, ano nga ron, ti negosyo. Start what you love. Ijay Tino Brak, ma'am. I started baking. I did not love baking at all, but it all started during the pandemic. I started to love baking. So, hindi naka-sales na ako, I even more love what I'm doing. Tayo mga kabombo, take kunada nga, if you want to reach the highest, you must begin from the lowest. Rita nga rod mga kabombo, tanang rugi, iti awan niya Faye Jacinto. Ngam itatan ket adon dagiti resellers, adon dagiti orders, iti innal daw. Iso nga mamatiak nga ti panang rugi, medyo narigat nga agpaiso. Ngem no addakan iti katingaan ket ditamon nga makita ti resulta dagiti amin nga nagbanugam iti ununana. Daitan mga kabombo, tinagnuduan na tiya segment tayo ang negosyo at MTO, iti Good Morning Philippines, iti raytoy abigat ti Domingo. Sapay kuma, tadamanen tinasaktuyo nga adal, iti istorya ti The Cafe. Dahito iti pagayam yo Bombo Janice Madamba, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Good morning, Philippines! Good morning, Philippines!